Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Slatki kutak i slanutak, dobrodošli u novi video. Znam da u zadnje vrijeme ne snimam skoro pa ništa, jako je puno obaveza, nema se vremena, ali evo danas sam uhvatila malo vremena i tako da želim da objavim s vama jedan recept koji ja često pravim za praznike, bilo da je Bajram ili Božić, ali evo sad nam približava se Božić, tako da ću s vama podijeliti recept za kiflice, odnosno pijane kiflice. Za ovaj recept neće nam biti puno potrebno materijala. Što se tiče sastojaka, bit će nam potrebno 700 g glatkog brašna, jedan prašak za pecivo, 300 g kristal šećera, 330 ml pive i 330 ml ulja. Sve ćemo sastojke skupa da pomiješamo, razdvojit ćemo na 6 do 8 jednakih loptica, razvaljati na jedan krug, isjeći naravno za kiflice na trouglove, puniti pekmezom od šljiva, a prije svega toga napravit ćemo sirup od ovih naravno 300 g šećera i 10 kašika vode, pustit ćemo da zavrije i kada se ispeku kiflice, vruće kiflice stavljat ćemo u šećer i vodu, odnosno agdu, ostaviti malo da se procijede i zatim i valjamo u mljevene orahe. Oraha vam treba možda nekih 300 do 400 g, ali morate ostaviti kiflice malo da se okapaju, tako da vam ne bi se skvasio orah. Mislim, to će se dešavati, ali gledajte da su vam malo suhlji. Evo, počinjemo sa pripremom. Što se tiče pečenja, pečemo ih na 180 stepeni pola sata. Ja sam već rernu uključila da se grije, tako da počinjemo. Uživajte! Prvo stavljamo u šerpu 10 kašika vode i dodajemo 300 g šećera i ostavit ćemo na tihoj temperaturi da se krčka. Zatim prelazimo na tijesto. Brašno i prašak za pecivo ćemo odmah da pripremimo. Nemojte se smijati, ali ja i dalje imam od svojih djevojčica bočicu. Ostavila sam je zbog oznaka za mililitražu, tako da će mi ovo pomoći da izmjerim koliko mi treba ulja i pive. Znači 330 ml ulja. I toliko pive, 330 ml pive. A ostatak pive što vam ostane, popijete naravno, ako ne pijete možda ima neku u kući. Ko pije?
Sve ćemo skupa promiješati. Samo da vas upozorim, ja prvi put kad sam pravila, tijesto mi se činilo previše ljepljivo, ali to tako treba da bude i masno, ali naravno, jer ima malo veću količinu ulja. Što god više miješate, tijesto će dobiti bolji oblik. Evo, tijesto izgleda baš ljepljivo, ali ćemo ga sada još malo doraditi na površnjenoj površini, napraviti kuglice i svaku kuglicu razvaljati, napuniti i to je to. Stavljamo na pek papir. Ne trebamo čekati ni da nadođu, ni ništa, nego kad napunite pleh, odmah ih možete stavljati u rernu i peći. Kao što sam rekla, na 180 stepeni, pola sata. Vidjet ćete, sve je ovisno i o rerni, vidjet ćete kad porumene, kad budu smečkaste. Tad su gotove. I ovako svaku narednu jufkicu dok ne potrošite sve. Evo, kiflice su gotove, ja se nadam da će vama bolje ispasti što se tiče motanja, meni to jednostavno ne ide. Stavljamo ju u zagrijanu rernu na 180 stepeni pola sata. Evo ih, jedan pleh je gotov.
Sad ćemo ubaciti drugi da se peče. One su ostale bljeđe, ispod su porumenile. Sad ćemo ih ostaviti sasvim malo, minut, dva da se prohlade i onda ih stavljamo u agdu, natopimo i uvaljamo u orahe. I naravno da treba čekati malo da se ohlade. Moje cure su otišle s tatom na klizanje, tako kad se vrati imat će šta da grickaju. Kiflice su se prohladile i sad idemo lagano da ih dovršavamo. Kuću da bolje vidite, sad u orahe. I u konačnici to izgleda ovako. I tako sve do kraja. Možete i napraviti sedmicu dana prije Božića, neće im se ništa dogoditi, bit će još ljepše, što duže stoje, bit će ljepše. Kiflice ne sadrže jaja ili nešto kvarljivo, tako da slobodno ih napravite, možda i čak i 2 sedmice. Ja ih uvijek radim nekad oko 10. decembra. A za kraj, pred Božić, ostavim one koji ne mogu dugo da traju. Ja se nadam da vam je se svidio recept, da ste uživali. Naravno, ako isprobate, javite utiske. Ja vas pozdravljam, šaljem vam tople pozdrave iz hladne Njemačke i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Šta si naučila? Klizanje. Evo vidite šta vam je mama napravila, kiflice. Hoćete ručkat? Da, ali ima li ono olakšiće stvari? Vidi. Ali ona Nutella? Kuda kusa? Ne, pazi, vruće. Kuda kusa? Evo, prija djeci. Tata jede. Ajde, kaži ocjenu. Valjaju ovo da su dobre? Od 1 do 10? 10. 10. Ima unutra pekmez od šljiva.